Rwanda gusurika nagwa ikaze nkwifuza kinza cyane kabisa mumeze neza hagati rero aho ikipe ya Rayon Sport ndetse na Mukura Victory Sport Wazire match kabisa. Rayon Sport irakomeza kubura umwanya wayo wa mbere, ababanzamo abahari n'abadahari. Update zose ziva kuri uyu mukino hanyuma tukazamukira no mu mikino y'Iburayi shampiyona zose z'Iburayi tugusasanurire amakipe yose ko ari buhure. Mbashimiye mwese mukoze gukora subscribe, like, share, comment. Nta turayikora komeza ubikore, shishikariza kohereza abantu aba video mu groupe kabisa muri abagaciro. Hanyuma rero turavuga none ko bihagaze kwinjira kuri iyi match uyu munsi 3,000 muri mu gihe hasigaye hose mu gihe Lowabo ari 5,000 VIP 30,000 VIP 50,000 executive seat 100,000. hanyuma mu gihe muri Skybox ari miliyoni imwe yuzuye kabisa y'amanyarwanda. hanyuma kugura itike reka bigusaba gukanda akanyenyeri 939 hanyuma tukuzuza stade Amahoro abareyo kabisa. match iza kuba imeze neza cyane. hanyuma tubibutsa uko bimeze amatike mu mwanya wa miliyoni Skybox yamaze gushira na miliyoni. hanyuma executive seat yishyurwa 100,000 nayo bageze kuri 90%. tubibutsa ko iyi update iri mu masaha 5 ari imbere, mu gihe VIP bo bamaze kurangiza, mu gihe VIP isigaye na kuri 37% iparo wabo kuri 56%. mu gihe abasifuzi b'ubusifure uyu mukino derby journée ya 22 tariki 29/25 kuri stade Amahoro saa 12 n'igice Mugisha Emmanuel na Kimana Julia assista umusifuzi wa kane ni Nzeyimana Isaac. hanyuma match na komiseri wo mukino rero wa mbere akaba ari abasifuzi b'igitambaro. hanyuma line up aba ushobora kwanza mu izamu Kadime Ndia yambaye 42, Ombolenga yambaye 13, Hakim yambaye 24, hanyuma 54 ni Omar yambaye 29, Yusu mu gihe 25 ni Dafe 6, Richard nimero 10, Muhire Keve mu gihe nimero 16 ni Abedi, nimero 17 ni Rukundo, hanyuma nimero 99 ni Haji. Rayon Sport iraza gukomezanya umwanya wayo wa mbere. hanyuma twizamutana mu shampiyona y'Uburayi muri La Liga Santander muri Espagne, Real Sociedad Real Valladolid ku isaha 9 zuzuye hano mu Rwanda. mu Espanyol ndetse na Atletico de Madrid ku isaha 10:15. Deportivo Alaves Rayo Vallecano saa 1 n'igice mu gihe rurangiranwa match y'umunsi Real Madrid Leganes ku isaha 4. Real Madrid aza gutsinda irebe ko yakomeza gukurikira Barca kuko Barca irusha n'ibitego byashyira mu mwanya mwiza babangeje amanota hagasigaramo umwanya ibitego. German Bundesliga Bayern Munich ku isaha 10 n'igice na Sao Paulo. Borussia Mönchengladbach Rayon Sport Leipzig ku isaha 10 n'igice, Hoffenheim Wolfsburg saa 10 n'igice, gihe Holstein Kiel na Werder Bremen saa 10 n'igice, Wolfsburg na Heidem ku isaha 10 n'igice. zose ziratangirira icyari mu Italian Serie A Como 1907 na Empoli saa 10, Venezia na Bologna saa 10, Juventus Genoa saa 1, Resi AS Roma ku isaha 3:45. hanyuma Reims Marseille mu shampiyona y'Ubufaransa ku isaha 12, Saint-Etienne Paris Saint-Germain ku isaha 2 muri shampiyona y'Ubufaransa, AS Monaco ku isaha 4 na Nice. muri FA Cup shampiyona y'Abongereza umunsi ntiriwe haraba FA Cup Fulham Crystal Palace ku isaha 8:15, mu gihe Brighton Hove Nottingham Forest ku isaha ya saa 8:15. akaba ari uko match zose zifashe kabisa, match zikomeye cyane. hanyuma bashimira mwese mukoze gukora like, share, comment, subscribe. murabashiro cyane mukomeze musangiza abandi zino video mu magroupe, mukore like, share, comment, subscribe n'ibindi byinshi cyane. murabagaciro cyane, ndabakunda cyane. mukomeze kugira ibihe byiza ndetse na weekend nziza. naho mu kanya tubashyiramo match za Peri Rayon zose kabisa turabagezaho byose. Ciao.